Inzego z'ubutasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kubura leta ya Kinshasa ko ari ibitero bidasanzwe biri gupangwa ku mujyi wa Goma ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cy'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ibyatumye mu rukerera rw'uyu munsi wa tariki 29 Gicurasi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongerwa mu mujyi wa Goma n'imirongo miremire y'abarwanyi ba FARDC bagaragaye ku mashuri wa cacana ndetse cicikana ku mbuga nkoranyambaga biyongera muri uyu mujyi wa Goma ndetse Ministre w'ingabo Jean Pierre Bemba yatangaje ko hafashwe strategie nshyashya zo guhagarika umuvuduko udasanzwe ndetse n'ibikorwa by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 muri Kivu ya ruguru. Aba barwanyi bashinzwa kuba bafite ibitekerezo byo komuriza intara zombi ku butaka rusange bwa Kongo ubundi zikigenga bakanazishinza kuba zaremereye guha ikaze ingabo z'u Rwanda RDF ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bufatanye budasanzwe. Kongo Kinshasa kandi akomeje kuvugwa byinshi nyuma yaho Majoro General Aimé Biato yatewe muri yombi ashinzwe ubugambanyi ndetse na kudeta teguraga Perezida Félix Tshisekedi. Kugeza kuri ubu Jean Pierre Bemba yamaze gutanga itegeko ry'ikubagaho k'uyu musirikare mukuru mu ngabo za leta itarekurwa byitaraganya nyuma yo gusanga hibeshywe, ariko ibi kandi bikaba byateruye iruntu mu bajenerali cyangwa se mu basirikare bakuru. Turaza kuba tubigarukaho. Ndakubwira kandi ko komanda w'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 Generali Sultani Makenga nawe yamaze gutanga itegeko rishya ribabarwanyi b'inyeshyamba za M23 ndetse ngo bari muri politiki idasanzwe yo gushakisha abasore bashya bagomba kwinjira mu mutwe w'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 ubundi ku mirongo y'imbere mu rugamba bagahangana n'igisirikare FARDC cya leta ya Kongo. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri no mirongo migari inyuzwa amakuru ya politike ndetse niba bitangazwa mu karere k'ibiyaga binini no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabare rukore subscribe yongera mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe, ukore kuri buto kandi kugira ngo buri video yacu unkitambutse ikikugeraho ku busesenguzi bwibanda mu karere no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko nabitangaje ingabo za leta Kinshasa zamaze kongerwa mu mujyi wa Goma ndetse kuri baravuga abasirikare bashya 2500 binjiriye umujyi wa Goma baje basanga inyeshyamba za FDLR ndetse n'ingabo za MONUSCO n'ingabo z'abarusiya zigenga Wagner Group n'ubufatanye budasanzwe hagati y'izi ngabo zombi twagarutseho. Bose bakomeje kwikanga ndetse no gutekereza ko komanda general w'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ashobora guhindura ibitekerezo ubundi uko ibintu byatekerezwaga akabishyiraho iherezo ndetse n'akadomo, akaba yatangiza ibitero bidasanzwe ku mujyi wa Goma nk'uko inzego z'ubutasi zikomeje kubisubira kenshi ndetse ziburira Perezida Félix Tshisekedi na Etat Major ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bababwira ko isaha ku yindi ashobora kumvikana ibitero bidasanzwe bishobora kwigabiza bimwe mu bice bagenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, umwe mu mijyi yakomeje kwibasirwa cyane ndetse yagiye ihira aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 cyane ko guhera mu myaka yatambutse abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagiye inshuro zirenze imwe bagaragara muri uyu mujyi ndetse bigera naho bawigarurira nko mu 2013 n'umujyi wamaze igihe gisaga iminsi 10 mu maboko y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 muri rusange. Abasirikare 2500 boherejwe muri uyu mujyi wa Goma baje basanga abandi basirikare ba FARDC n'ubundi basanzwe bafite ubugenzuzi muri biriya bice. Si ibyo gusa kandi hari n'abandi baje basanga izino ngabo za MONUSCO ndetse n'ingabo za FDLR n'insoresore za Wazalendo n'abaca nshuro kandi ba Wagner Group ndetse ku rundi ruhande bikaba abivugwa bikanemezwa ko uretse ibyaba abacancuro haba hanavugwa cyane cyane ubundi bufatanye budasanzwe hagati y'imitwe yindi yitwaje intwaro ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 hari amakuru atangaza ko nabo baticaye mu birindiro byo bari gutegurira hafi urugamba ndetse bakomeje gukora iyo bwabaga banakora ibishoboka
ibishoboka byose ngo abasubize inyuma umuvuduko udasanzwe w'ingabo z'i Kinshasa ngo nazo zaba azitangiye ukuriye bwabaga ndetse no gukora ibishoboka byose mu guhangana byimazeyo n'aba abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Baravuga ko batangiye ubukangurambaga mu bice bya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo bugamije kubona abarwanyi bashya cyane cyane abakomoka mu miryango migari y'abarwandafone. M23 iriko bukomozwaho kenshi cyane ndetse iri kuvugwa nyuma y'uko hari benshi bari kwemeza ndetse bagatangaza ko aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 ngo baba bakomeje gukora iyo bwabaga ndetse no gukora ibishoboka byose ku rundi ruhande ngo bashakisha ingabo nyinshi zigomba gufatanya nabo, nyuma y'uko kandi bitangajwe ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo cyamaze kubona abafatanya bikorwa ndetse byamaze kugaragara neza ko ku rundi ruhande aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baba bakomeje gukora iyo bwabaga ndetse no gukora ibishoboka byose kwinjira ku mirongo migari y'urugamba. Ku rundi ruhande ariko kandi abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nabo ngo baba bakomeje kugerageza kwinjirira ndetse no gusandaguza bimwe mu byakozwe ndetse n'ibyasigajwe inyuma. Ku rundi ruhande n'abarwanyi cyane cyane b'inyeshyamba zirimo FDLR mu bice bahoze bagenzura cyane cyane nko mu bice bya Tongo n'ibindi bice, haravugwa ko aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baba baramaze kwigabiza biriya bice muri rusange. Twababwiye ndetse twemeza ko Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuvugwa amakuru ateye ubwoba ndetse n'inkeke kuri bamwe cyane ko wari usanzwe akuriye ibiro bikuru by'ubuvugizi mu bya gisirikare mu biro bya Minisitiri w'Intebe Kinshasa, General Aimé Biato yari yatawe muri yombi azizwa ngo kuba ari gucura umugambi udasanzwe wo guta Perezida Felix Tshisekedi ndetse no kuba uyu mugambi udasanzwe w'uyu umugaba mukuru ngo waba ari ugukora coup d'etat ndetse no kwikiza Perezida Felix Tshisekedi ku gitutu cya Jean Pierre Bemba yihanangirije inzego z'ubutasi za Congo ANR kutabarekura by'igitaraganya General Aimé Biato wari umaze iminsi akekwaho ubufatanye ndetse no kugambirira gukora coup d'etat kuri Perezida Felix Tshisekedi. Major General Aimé Biato Konzoli heruka gutabwa muri yombi akekwaho umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yariko ku mugoroba wa tariki 28 Gicurasi. Ni Major General Aimé Biato yarekuwe nyuma y'igitutu Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo za FARDC yashyize ku rwego rushinzwe ubutasi rwa Kongo ruzwi nka ANR rusaba kurekurana yandi maranisa ngo kuko na bimenyetso rwagaragaje rwahereyeho rumuta muri yombi. Urwego rushinzwe ubutasi muri RDC rwataye Major General Aimé Biato muri yombi mu gicuku cya tariki 27 Gicurasi rumushinza kugira umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi utorohewe habe namba cyane k'ibice by'uburasirazuba bw'igihugu cye byamaze kubindiri y'imitwe yitwaje intwaro. Uretse uruhande rw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 Kongo kandi havugwa imitwe myinshi irenga 250 irwana ku ruhande rw'abaturage cyangwa se ku ruhande rwayo n'ingengabitekerezo zigiye zitandukanye harikomokamo imbere muri Kongo ndetse n'iyo mu mahanga irimo nka Ruduruna na FDLR nyine n'abayikomotseho n'imitwe nka ADF ikunze kuvugwa mu bwicanyi ndengakamere inaherutse kuvugwa ibitero bidasanzwe ku ngabo z'igihugu cya Uganda mu bice bya teritwari za Jugu na Irumu ni mu ntara ya Ituri ho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Tugeze kuri Jean Pierre Bemba, uru rwego rushinzwe ubutasi rwa RDC rwataye Major General Aimé Biato muri yombi, bikaba abivugwa ko uyu mugambi udasanzwe warakurikiranyweho nta bimenyetso bigaragara cyangwa se bikomeye baba bagaragaje. Amakuru yo kwizerwa turuka muri Kongo avuga ko Major General Aimé Biato yatangiye gukekwaho umugambi wo guhirika ubutegetsi muri RDC biturutse ku mubano wihariye asanzwe afitanye n'abajenerali bo mu ngabo za Turkiya. Ibi ngo byatumye atangira kwibazwaho no kutizerwa n'umugaba wa FARDC Christian Chiwewe usanzwe ari inkoramutima Perezida Felix Tshisekedi bakomoka no mu ntara imwe ya Kasai, ndetse bikavugwa ko ari we wamushumurije inzego z'ubutasi kugira ngo
imuteye muri yombi ku mabwiriza nawe yahawe na Perezida Felix Tshisekedi. Amakuru dukesha umwe mu banyepolitiki bo muri RDC atangaza ko by'umwihariko Perezida Tshisekedi ari gushaka uko yakwikiza abanyepolitiki n'abasirikare bakuru azi ko batazamujya inyuma mu matora y'umukuru w'igihugu ateganywa mu mpera z'umwaka wa 2023. ngo ni muri urwo rwego Major General Ememi Yatoke Mangwa na Perezida Tshisekedi yakimbiwe ibinyoma byo gushaka guhirika ubutegetsi kugira ngo ashyirwe ku ruhande mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yo ari imbanyije ndetse imyiteguro igeze kure ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. mu bihe by'amatora nibisa nk'ibimenyerewe ndetse abaturage batangaza ko ibingibi basa nkaho bamaze kubyakira, ariko kandi ingeso nk'iyi ngiyi igomba gucika ndetse mu gihe biyemeje gukurikiza inzira ya diplomasi ndetse no gukora ibishoboka byose ngo bazakomeza guharanira kwishyura ukizana kwabo ndetse n'uzagerageza gukora ibishoboka byose ngo abambure cyangwa se abatesha umutekano bye n'ibizigera abirangira neza muri rusange. Perezida Felix Tshisekedi akomeje kuba yashinzwa umugambo udasanzwe wo gusubiza inyuma amatora, ahanini ngo yaba agambiriye cyangwa se agende kongera kwegukana intebe iruta izindi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni mu gihe kandi Perezida Felix Tshisekedi ngo amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu umwaka ngo agomba kuyatsinda abyanze bikunze kugira ngo yongere abone ubudahangarwa n'uburenganzira nakuka bwo kurwanya no gusubiza inyuma umuvuduko udasanzwe w'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. ariko kandi ku rundi ruhande hari benshi bemeza ndetse bagatangaza ko ibi bitekerezo ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi byo gushaka gutsinda amatora ari uko yamaze kwikiza abatavuga rumwe nawe ngo byaba biri gushyira mu kaga ndetse no mu kangaratete benshi mu banyepolitike bakomeye cyane n'abasirikare bakuru, cyane ko abahimbirwa ibinyoma abandi bagashinzwa ko baba bafitanye umubano udasanzwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nabo bamaze kugaragazwa nk'ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni Kivu ya ruguru, kamwe mu duce twamaze kubisibaniro ry'intambara ndetse n'urugamba. n'uduce kandi aho benshi bemeza ko ingorane ndetse no kubaho mu mahoro bisa nkaho byamaze guhindurirwa icyerekezo, cyane ko kugeza amaginga ya bemeza ndetse bagatangaza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo barimo imitwe twaje intwaro ivugwamo FDLR, Mai Mai n'abandi ngo bamaze gusa nkaho bashyira akadomo by'umwihariko ku bikorwa rusange bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. gusa kugeza amaginga kandi biremezwa ndetse bikavugwa ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyaba gikomeje gukora iyo bwabaga ndetse no gukora ibishoboka byose mu gushakisha uko basubiza inyuma ndetse bagagarika umuvuduko udasanzwe w'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 muri rusange. bisa nkaho kwikirigita tugaseka nk'uko abakurikirana politike y'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo batabura kubitangaza. arabemeza ndetse bagatangaza ko ibikorwa by'intambara ndetse no guhangana bikomeye cyane hagati ya Kinshasa n'imitwe twaje intwaro byo bitazigera bihagarara. akaba ari nayo mpamvu nyamukuru ngo Perezida Felix Tshisekedi yabakomeje gukora iyo bwabaga ndetse no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugerageza ndetse no gukora iyo bwabaga mu kuba yasubiza inyuma ibitero byose byakibasiye mu bice bigize uburasirazuba bw'igihugu cye, cyane ko imitwe twaje intwaro y'iticaye ndetse nayo ikomeje gukora ibyo bwabaga no gukora ibishoboka byose mu guhangana byeruye n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. ibikorwa by'intambara n'ibitero bidasanzwe ku rundi ruhande bikomeza kumvikana, nyamara kandi mu gihe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihugu byinganjemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubudage n'ubwami bw'Abongereza
n'Ubwongereza byo bikaba byaramaze gusa nkaho byemeza ko leta Kinshasa igomba kurekeraho gukora ibishoboka byose mu kuba yagerageza gukorana n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro muri rusange. Andi makuru yo mu karere akomeje kugenda avugwa ndetse turi buze kuba tubategurira nuko Perezida Felix Tshisekedi by'umwihariko tumuretseho gato tukerekeza mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda cyane yamaze gusa nkaho yemeza ndetse asinya ku itegeko ryemeza igihano cy'urupfu n'imbanziriza umushinga w'iri itegeko riri kwigwaho ku bazagaragaraho ibikorwa by'ubutinganyi. Ibi nabyo ni ibikomeje kugaruka muri politiki y'akarere ndetse ari benshi bashimye iki cyemezo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyo kwamagana ubutinganyi mu gihugu cye ndetse n'abandi bagaragaza ko kwaba ari ukwiteza ibibazo ndetse no kwishimuriza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihora birangamiye ndetse byifuza ubugenzuzi kuri politiki ya Afurika. Nk'uko amwe mu makuru twizeye dukesha ibitangazamakuru ndetse n'abahanga mu bya politiki n'amateka n'abakurikirana ahambere umugabane wa Afurika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi batabura kugenda babikomozaho ndetse babitangaza muri rusange. Gusa ku rundi ruhande biravugwa ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nawe yamaze gusa nkaho yemeza akanatangaza uzabangamira ndetse akitangamira n'itegeko ridasanzwe uwo nawe agomba kurebwa na politike z'ibi bihugu mu gushyira hasi ndetse no gukandamiza abashaka kurwanya politike yabo mwisi. Amakuru yacu nakagaruka mukore subscribe dukomeze tubana umunsi ku munsi. Imana ibahire kandi bahe umugisha. Ciao.